Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Karupi riksishkakuna. Wakinpi karupi kaq shuk amigota charishkankichu. Kunanka redes sociales nishkakunamantaka chayta rimay tukunchikmi. Kikin yachankimi chay warmita chay haritaka kampish paykunapish mana alli riksinakunkichikchu. Mana chari imapacha tandanakurkanki. Shinapish munankimi katingimi chay pankakunapi pay imalla rikuchishkakunata. Shinallatak kikinpak ayllullaktapi mana kawsashpapish allitaq kanwan apanakuq shinami rikurin. Redes sociales nishkakunapi imalla churashkakunapish imapi mana waqllichik shinami rikurin. Shinapish mashnakutintaq ñukanchik apanakuykunaka kayshina imata mana rikuchik shinaka rikurin. Ari tandalla kashpa kati tukunkimi. Shinallatak wakinpika paywantaq kay tukunkimi. Shinapish allitaq amigo kankapaqka achka sinchimi. Allitaq apanakuqkunapish chay shinallatakmi ashakunallami kaypika allitaq kankuna. Proverbios 17:17 nin alli apanakuq runaka paywan apanakuqtaka tukuy kawsaypimi huyan. Ima llaki hapikpipish kikin wawki shinami llakin. Ñukanchik amigukunamantaka kayshina kachunmi munanchik shinallatak suyanchik. Shinapish mashnakutintaq shuktaqkunamanka kurinchik. Kikin allitaq amigukunata charisha nishpaka shinallatak hipataka shuk mana llakichik amigo kanata yachanapaqka sinchi punllakuna tukuqpi mana kashpaka kanpak amigukuna kikinpak ayudata ministikuqpika mana sakinachu kanki. Allipacha apanakuykunaka tiempowanmi shayarin ashtawantaqka sinchi punllakunawan. Kikinka shuk alli mana kashpaka millay amigochu kanki. Mayjan kanshina kaqwan amigo kanata munankimanchu. Ñami tiempo kikinpak kawsaypi kaqkunawan shuk allitaq amigo kanaman chayana. Alli amigukunaka tukuy horasmi shuk allitaq apanakuyta charinkapaqka tukuyta rurankuna. Diosta mañay shuk alli amigota rurachun. Kikinpipish shuktaqkunapipish kritukuchun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachankapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.